Talk ni Khubor dah kemen sim jong kasing song komen ngayeng hang ni ban like Paidbah ya keneka music album music video ka balai kerteng por balale da Evanisha Pathaw dah keneka por ngat declare mengilap Pyllait Paidbah ya keneka music video. Samla Evanisha Pathaw Samla na maulai kenton masar Shillong kala penmi Paidbah ika music video balajer kerteng por Pyllait bat ika thup poetry ki sur ka jing perta ki bala Pyllait Paidbah do ba wailat Meghalaya menteri ka kwat ka khia bat sports and youth affairs ka Khuborjylla haka khandai tarik jamang ha hall donbosco youth center la jumkra ya ka bala sakhilang de ki bahiyeng hasem ki tin shop ki puran ki lok ki jor ki bakershan ya ka Samla bat ki reu perkhat ki bala khot ngobha syakani ka jingelang ka Samla Evanisha ka long ka we na ki Samla ka betbet ban shat ban kemen ban rai ban siau bat ka donru ya ka sap kerpang ban pentersiang kompia ya ki khmat bat ki skor jing ki Paidbah ha ki no ki lumpung le kemen le ngobha ha ka jingkran Pyllait Paidbah ya ka ni ka music video por Pyllait bat ya ka thup poetry ki sur ka jing perta ulayaro ya ka Samla Evanisha Pathaw ha ka por ba ka dang khedang san kalala ban sei na ka jabing bat au do nu jangka ya ki ni ki sap ki phong ki ba kensai ban te ya ka perkhat perdan ha ka ni ka juk stat ba menta ulayaro ru ya ka jing subun jok ni ka Samla ban pasat ya ki ni ki sap ki phong sha ki para Samla ban perthu but ya ki nuksa jangka ula ong ru ha ka ni ka juk menta ki jing ma ki pa bun ki la ap lepa ha ka jing im jogi Samla namar kim puli kot shu baro ki ki kwa tang ban yo no kumni klem up por shu henry ka ni ka Samla ula ong ka pulut por ya ka por ka samoy ban duryap na ka banta ki jing mut jing perkhat ki ba jeliu ban penmi ya ka ni ka video bat ya ka thup poetry bakala sei madan menta ka sngi ka kong RM Kurba DC and Commissioner Home Affairs hak jingkran kala kentu ya ki Samla ban nang ban pendan kam bah ya ka social media bat ya ka technology ban penroya rade bat ban kenti ru ya ki wei pat ki para Samla ka Samla Evanisha kala penpau shikho ya par ki jing sngongu ya baro ki bala don kti ban kershan ya ka ha ki babun ki liang ha ki ni ki jing tre jongka ki bala mi perthei ha ka ni kasngi and you told people I've never missed any of your posts. Ilang kena iba itu ilang ke talent number 1, number 2 along the ilang bersemudah, but iba juga iblay kata dia ke bakodos bahagian ni borok ki beran hamni ni ayo iblay number ba nam terasap ke jompi ke ba penong ini borok banyadan lah hani kubeshi pun epi but hang di kapsi pila ayo ni kelat ban play ni kot poetry jompi kapa nalai asmam na kajing kuliah jom doktor boleh mana kubeshi pun doktor wala nga pariyo ika ko nalai na shisnap ni kisam tali bafiang kajing thok kajing kalang kajing kapani kajing jeli kajing kajing perkat jompi kami kena nalai kajing mat pada ki pakrau ki sumbai perkat opi ai ni lorok kilang sya ki badai but ki bahasu thiet ha kajing im jompi malakas ni but ni semua kata bapi thok mapi shang balai kajing kali kajan bet malakas ni Andrei natai borok nangi dan ala kajang kebenta benda but nakalian jang pi pensno kajing thok kajang pi ki poetry berbor kilang kumgi semua berkat kakak pi polisi sin kila bon sen lim jek klisho kakak ni poetry kilang ki bang lipai siki man kapor but bon nangi ikut nakilang jang ki poetry man kapor bang ikren tihakan kasni ya semua bro bagi touch from social media of course social media ketika weapon kapa bahwa kesini pasal hukum ni benar kami kan but kumju ru mi shen begini nama nilai semua ni kita kena belajar pas kini kesini mi ikum ni benar kami ya ke teknologi ngomong ya social media ya teknologi jika syong kami kena ngomong hanga kita kan sama benar kami bagi baru kita pilih program itu kumpulan penerangkam
ya social media ka technology jogi phnang bang mila ban kiu chapa ban ban dia ko bha ba ka basniu ka por ka de jam phi ndre ko no phi mane jaga ta ka por ban not ka me ka kalong ha ladi wei ta kum ju ru phi la kran chapang gibon ki message jam phi ikinong yalam but I'll read the book when I get it. Looking forward actually. Nang tab there kini ki bang ya nanti man nabasni la buat. Hado manta kulong kuma misis na be iki poetry jang so tham kumno la kren lupa. Kila yu ijngai lupa ki kum ya ko ang kra kumno bakan minsan lang mang way ako yasni la tho lupa ya kata ba ni yo ba ketika jing yo jing ha jing nong tho ba ni baru kai ka pen pusan ni ba ni em hang ni contribute ayu kade ta ya lade ni ki way de ke ni contribution jampi kan la ba burong jampi ya ka yeng jampi ine jampi ni badan hang ni kan ne si juna ya pi plus na sil mo ba ka fe jampi ban long tay nam thọ con kita ben snow ki idea but hadin about kids don't ki ko samla ki ban ko di ki lain sompi tada kan nga karmen ba pinang na ba to ben mi ka shushu ban ni ke pa de ta kana ne dai pi na gano na ni se ba shen ang pi mo ba pin la ban ya kan len ti ke ba pon ki ta ki ji kan tho mele ki ba kan tho ki man kan tho pi ya cha mo de ni kan tiang ai ko le pi but such is sin I know you play that. Ngai Khubor ya inong penyai jong kenika program kenika por Ngai Khubor kerpang ya Evanisha Pathaw ba hakerta kebarang rit dang la manom Bapila la ban penmi ya keneka kot kabanga ngan nge scam bahkan long kisembo jing perkat bahkan long ro kenuksa ya ki khon samla ki jongi kiba ha keneka juk ko menta kaba ngin don porsho ban pulih kot lani ban shong ban perkhat ban ngam jeliu memang yo ba kejuk mentah kala change. We want everything quickly. Ladang ile shim dawai ni kwa ka dawai ka pagandi mentah kan jano mentah Dari kuat jing bamro ngan order mentah kan poi hapo 3 minit. Lani ngan kuat ban le kai ngan kuat bakan long mentah. Ngim don show kata ko patient lani kejing Aisyah. But kabel ima mentah kalong ba kala kata ke culture kala sedang ban haki khon samla ki jongi nioi ha ka education khamta bon nani ngaru way na kita bahapor bo pulis por badang pule ngam judon por ban persang ban snau tho ye ka konsep Henry Shubai hat baik nang tasalik thoi exam. Kenapa tak kedau kelong ke bama lada ni net school tampan pas. Claim the tip yang kata ke konsep jom kata ke education. Kelong ke bama. Tengah sengau kan ai Khubor ya Evanisha. Ibala shim ya kedeka same jam. Ban lagi ya keren ya kita kinong thokot leni kita ki author leni kita ki hardly pinyo na kiskon samla bon tentang supoi ki bala temen la usnyo la le
Henry yang saya komen ban yo kon Samla ban perlu ya kapor kaban manra ya kini semua jemberkan. Dalam deklat ngai kublai kerpang yai Srimati Rosetta Mary Kurba, he belong the Commissioner and Secretary Home Police and Tourism Department. Ada mudah dok mentah kesini kita pergi baik Deputy Commissioner Jom East Khasi nomor just recently mo. But I play ro yai Dr. Wadamika naga food safety biron lang naga por. I play yaki yai Dr. Soloni. But ibala yoi ya kata jim terang jing anur. Namar mentah kikme kikpa bonse ni ngayoi kikwa apa ye kikon ban yo kam sarkar. Kata kadai kemenpong. But bonsin ladang idon keno ka hobby ladang kata ka jing sengau tenat hardly ni sya yo ka support umangi expect. Tengah ngeckem ba di Evanisha ila ban le ya kadai kam haruk atni kadai ka support na ka family. Tengah ai kublai ya pi ban ngak mi nanti banang ni sya kmatru ba pinanya support ye. But sesisin yang semua komen oi ladang ipek ya kadai ka program kala ban long ka program ka berit. Henry, aku jadi sengau ke jom napa, jadi ke program kampanye. Kamtam ni nak kalian jom ke sorkar, ni kuat ban encourage ya kikon Samla. Kumba bitit ba Khubor Meghalaya ke jomi kalom Khubor ke badang grid. Hakarta, the we have a very young population. Santo pandai persen na kinongshong shnong ha Khubor Meghalaya ke jomi idei kiba hapo ka ako sansnem karta. Tenagata ka daw ka long ka bertengkam ha nakaliang jong ke sorkar. Ladang ra pinu ki policy, pinu ki ain, pinu ki schemes. Lihapan perkat ba more than 50% nakatay ka pangiwan ra. Kiban penonton idei ki young population, ki young minds. Tenang tak daw ni hapan bo ya youth hakman. Barang dokumen bamenta ngasai kong hakirensan ki pangayoban keren. Bong na pi ki kon Samla ki bamenta pilong di badan bokta. Habang pe pi ngasno jealous ya lagi. Nuar balai la nga phai ha kapor ke jonga ngamdan support hardly any scheme or any support dari ilai ban lek cheki department jong department government department anything langat keli anything bangan la ban apply bangala ban pan bangala la ban your support hardly anything tabang asno komen ban ai kublai yo chief minister badan burong jumi Kenuksangan ai lada pipai news nem menchua. Lada pishim ya ke department bangapat. Ke sports and youth affair. Ke annual budget jong ke sports department news nem menchua. Kalong 100 crore chisnem. Ke ai ke sorkar ya ke sports department. Shim ke ni 100 crore. Shna stadium. Shna madam, I coaching yaki players yaki athlete, I financial support yaki neki association. Dakan ni kapisa kin lek ya simenta di competition shabar ke jalla, shabar ke ri kita kadega 100 crore ni. Mendai ke masuk. Ano nilai kata 100 crore? Henry ngan yetu ipi menta hakanika session ke barang dep hakanika budget session ke budget ke annual budget jong ke sports and youth affair jong menta
usnem hapok kejela kejongi kapoi pras pak saupuku Oh